leader, yes. O leader ni bagai busuk se kafra lai tong lai. Siapa sajaman. Leader bo sak ni benefit ni bagai ya. Te koroksa ni benefit ni bagai se. Yesus Kristo o sengsaro bini benefit ni bagai faya. Nini ani chini benefit ni bagai se fayo. So leader abo nizi potangiri funugna ni bagai ya. Leader abo pan funugna ni bagai ya. Leader te koroksa na serve planya bagai se. Te koroksa ni kaham ni bagai se, benefit ni bagai se. Hallelujah. Ham bagai great example. Kaisa bufang ni thani wo bini leadership quality na idi. Bufang bathai thayo. Bo chana bagai ya. Te koroksa na charana bagai se. Saiman dia bahai kyo no. Neng ang. Okay. Sengjo to no. Hallelujah. Saiman di Kristo bai kereng japro borok ko talongo. A leadership o sok bayo. So abo sini personal benefit ni bagai ya. Jeng already Yesus Kristo ni bising ti benefit man ka. Tabuk te koroksa ni benefit ni bagai se. Hallelujah. Ambang Yesus Kristo. Ana yakung supaya kini bo sagri rong ni ringya. Boso tanga yakung suyu. Abon bagai no leadership tamo. Je sagno kokna riman nai. Okay. Te koroksa ni sheleng kati man nai. Aborok se leader. Ambang no leader. Terai kena togo asuk thai. No leader ke te koroksa no asuk thai ka hamruwi. Okay. Te koroksa ni serve thai nya bagai se. Te koroksa ni benefit ni bagai se. Ambang yani kapang tahote boksong. Saimandi. Kaito sengno belai ka hamzaku. That is special unique kesenam ka. Yesus ni bising tije ketal kaham ketar hamsa zak lai kya. Aba mung sabai suzak nai kre. Hallelujah. Amang asuk ke morok no seng receive klaiman ka ba faidi. Tabuk te koroksa ni benefit ni bagai seng yap risha layana. Te koroksa ni profit ni bagai yap risha layana. Te koroksa na kaham klainya bagai yap risha layana. Tangi hinmale leader means tamo. Te koroksa ni benefit ni bagai se. Nini sakbai thang. Potangiri funogna ni bagai buya. Okay, fan funoge asuk thaya asugoi order klainya bagai ya. Neng se klai di. Hallelujah. Praise the Lord. Neng tangi leader. Ang tangi leader. Jeng tangi leader. Because te koroksa ni benefit ni bagai se. Hallelujah. Praise the Lord. Leadership mane taba asuk thai nga buya. Leadership mane tamo. Neng Jishu bai kereng borak ketalangka. You are leader now. Leader means abo te koroksa bai serve klai jana bagai ya. Te koroksa na serve klainya bagai se. Te koroksan thani kothama ka ham tuniri nya bagai se. Te koroksan thani o benefit tuniri nya bagai se. Fadi amon bangai khapang surang layana. Sini mungno. Jeng always punogi thang layana. Abo sabni mungku jugni bagai. Kaitoni mungku jugni bagai. Amen.